Kakenun ilakai jong ka School St. Paul's High Secondary School nongpo kaliok bandra ikanam la ado ha kajinge kun ha Kalumpung District Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpuar balapan long dok office u District Sports Officer Keriboy ya ka balapan ha perdano ha ka khat khandai trik ujemang Arhajar Arpuar ha ka madan ilakai jong ka NSCA hanongpo. Ya kini Kalumpung ilakai sports jong ke Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpuar kabalala ban penlong hadin Arsenam. Lawan ban penhak perdano do baksos tenis Sotun MLA Kejirang Constituency Kumukongsan ikong Paidalin El Nonglat District School Education Officer Keriboy kum kesembut Kongsan ubak Bobby El Nongbet District Sports Officer lembat kiwe-kiwe officer nelor kinongket kam ke RBDSA. Walagi bor kamariang kemsyam la ailat bahai ki kena benelakai de kebasuk nomor kejenghap uslap belane berulai sengi. Nreki kena ilakai kemsyam laduk mensim. Nreki le shim bentar ke basyid rem ban peni la kasap ilakai haga balasaki kisap jongki kena lengba ke jingyo ukur jongki kita kema beper na ke bentaki skul jongki. Na kaliang ke office u District Sports Officer kelas sam yaki kusnam kum kanam best athlete iki kedan beper ki bakentop ya ki kena kentai bahapo khat sau senam karta melara dakari dahun saro naga St. John's High Secondary School. Na kaliang senrang pat lara dau afti mau penyang nagara Nongbri Presbyterian Secondary School. Naga benta ki bahapo khat nreu senam karta na kaliang ki kentai lara daga Ameshka Majong naga St. Alfred Secondary School bat na kaliang senrang lara dau Kitbok Bay na St. Joseph's Secondary School. Bat naga benta ki bahapo khat pras senam karta pat lara da ka Milin Lingdo nakaliang kikentai na ka St. Paul's High Secondary School bat nakaliang senrang lara do Banket Bok Lingdo na ka Riboy Presbyterian High Secondary School. Nakaliang ki best team pat nakabenta ki bahapo khat sau senam karta nakaliang kikentai lara da ka St. John's Secondary School na Jentru bat nakaliang senrang lara da ka Little Blossom Secondary School. Nagabenta ki bahapo khat nreu senam karta nakaliang kikentai lara da ka St. Alfred Secondary School bat nagisenrang lara da ka St. Joseph's High Secondary School. Bat nagabenta ki bahapo khat pras senam karta nakaliang kikentai bat gisenrang lara da ka St. Paul's High Secondary School bakentop ikanam overall champion kabaliya ukur khat arteli kita kemaksiar sauteli kita kemarupa bat khat arteli kita kemarnong. Athletic League 2022. Now we have come to the end of the cricket.